muraho neza. Ibi ni Ibirori TV. Ni intore Alex. Uburinde nkeka ko nawe uri intore. Ni amakuru meza kandi adasanzwe turayaguha kanyaziye, iki gihe tuyaguhera. Ibi ni Ibirori TV. Inkunga ikomeye no kuduha subscribe, tugakomeza tukaguha ibyiza. Ni gahunda n'ubufatanye, ni icyo twiyemeje tuzagikora. Murakoze cyane. Urabizi hamaze iminsi haba inama mu Burusiya yahuzaga Uburusiya na Afurika, yahuzaga Uburusiya n'abayobozi ba Afurika. Turabizi ntitubitindaho, tubigarukaho twaba kimeze nk'agashya. Bamwe mu bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bagiye mu nama y'uyu mugabane mu Burusiya mu mujyi wa St. Petersburg. Banze kwifotozanya na bagenzi babo nk'uko Jeune Afrique yabitangaje. Abanze kuja mu ifoto rusange ni Perezida Macky Sall wa Senegal, Umaro Sisoko Umbalo wa Guinea Bissau na Denis Sassou Nguesso wa Congo na Azali Assoumou w'ibirwa bya Maurice, akaba ari n'umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union. Uretse aba bakuru b'ibihugu, umuyobozi wa komisiyo ya African Union ushinzwe ibikorwa by'umuryango Masou Faki Mohamed nawe yanze kujya mu gafoto rusange. Impamvu banze kujya muri iyi foto ngo ni uko batashakaga kwifotozanya n'abayoboye ibihugu byafatiwe ibihano na African Union. Ibyo bikaba ari ibiherutse gukorerwamo ihirikwa ry'ubutegetsi coup d'etat, ni ukuvuga Mali, Burkina Faso na Guinea. Aba bakuru b'ibihugu bafashe iki cyemezo nyuma yaho bamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum muri Niger, ryakozwe n'abasirikare bamurindaga bayobowe na General Amadou Abdrahman. Tariki ya 26 Nyakanga 2023 kanafungwa. Afurika ikomeje kugaragara nk'umugabane wa za coup d'etat, kuko kuva mu mwaka wa 2010 nta mwaka urashira zitageragejwe mu karere k'uburengerazuba ho. Kuva mu mwaka wa 2020 hamaze kuba coup d'etat 6. nuko byarabaye. Zoum yarahiritswe, se harakibazwa arakomeza afatirwe cyangwa arafungurwa. Muri Nigeria yarabaye coup d'etat idasanzwe, abasirikare bafashe perezida bamwigizayo. Uburyo babikoze nk'abantu bafite ubudahangarwa, kuko coup d'etat ya Niger yabagoye, ibintu bitagoranye, nta yindi ngufu byabasabye. Arafungwa, yafashwe nk'imbohe, afatwa nk'imbobo, afatwa nka marine. Perezida wa Niger, imiryango mpuzamahanga n'abandi bantu bashobora kuba bavuga ariko ijyana bakomeje, bamwe na bamwe ariko si bose, bakomeje kumuvugira mu buryo bw'amagambo gusa. Ariko aba basirikare baramurekura cyangwa
ntawamenya tatubihanga amaso. Ibi ni Birori TV, tuba twakugeraho tukakubwira amahoro y'Imana abane nawe. Kora subscribe, ni inkuru ikomeye. Murakoze cyane.